na Sizu Imumero. Na Sizu ametokea hapa ghetto la umilitao majengo tu. Na Sizu Imukiongoge, mpenda amani. Na Sizu pia impenda family, mtu wa family. Kagita kana kwamba kwitho iraga na Sizu impenda family, uri na family. Mbe maanisha atiri. Family sister, family tarawa sister. Lakini unasikia vile watu wepa. Na family, mteragani. Mteragani na family. Uri na sister, uri na brother. Ndi na sister, ndi na brother, ndi na uncle, ndi na auntie, ndi na nyanya, ndi na kabisa bonde. Okay, na Sizu tatu ire mwanko angilichire na 17 kwamba kwithokia mbambagira hata. Mwaka tujudo kwambia inkurikana kwa rumbo nraitete ruko mawazo rumbo ruko dia poa mwaka thaiji but kiumia giki ingutike by Monday ndina ngeshuta video ingi enjero rumbo roro na rumbo hatari sana rumbo antu bagabuke aja mawazo tu na ingutike rumbo roro ga rukongera speed nkuruke mawazo rumbo roro kwa ingutike irure yani rumpete mafanikio nkuruke rumbo rungi rorote ruranda dhia uniani na so tuge very soon na Sizu kwamba kudwa gichoka wande ni atuburuke na Tashi umbe kudwa kile kagiria karwimbo kangi kabisa. Tukila oncha waja tu kama kawaida. Hapa ndio nyumbani. Okay, na Sizu kiri industry no ya Meru withugana na tayumbite kudwa yikuranga especially tukira ida mwanko angiri chini ya 17. Withugana na tayumbite kudwa yikurangaga. Ina grow ama kulingana wewe bado tuko pale pale. Industry ya Meru matano. Industry ya Meru ni rakura. Ambuge ni rakura. Niki daiji kwimi interview moto kudithia biga atoma industry era akora bad yete kororera ambite gukura gaino me ngoshukuru daiji asani ba kudia video chiko chezo TV ne mbere gutara gendo yakeu asani da iba gushirikiana msanii na ukora na msanii fulani itetero wimbo akamuposta kuga ai brother wangu huyu sister yangu ametoa nyimbo mpya ende asani beta era tu bakiuga na ambicha yakumbuka nya Facebook na ambicha yakunya kedi mwewe tetera kwa andika RIP gendo kimwe kwenda kuga ke industry Meru mapenzi jarathirire na mapenzi jarathirire niki kumira kuna mbuga mtu fulani nakuthithia vizuri zaidi yaku nyaka tatu ma best Tash nyaka tatu ma best totifaita kuthithia umwe at the same time ati umwe ku baraka yakora mbako ja fast ekuika next ko unande kwa ya fast no fight onjokiria ura ukan support no kuelewa nani ajeku ora kun support no nkadi ate ga support nekyo kintu kiria wona Kenya tuthira iwe Tanzania no tubagindo kiuna Nigeria sorry tugania kuri na kumena na kwithirito kuri go sana kiri ni go kuingi sana na uri tugania no tuito kwenda gutigira kinyasa ni beto kumba kuthura bakikuraga na Sizu na ta utumba kuthura tukirutha sana ata asani ba Meru bomba kuthura bakiruthaga kenda gutigira bakumba kuthura bekuraga asani ba Meru kuri na kumena ni kuthugania batumba kuthura bekuraga bura ima asani ba Meru batige bla bla nyingi asani ba Meru ba concentrate na kuina ogo mwini ote comedian ogo ote politician tigara manto ya maingi concentrate na muziki wako ina tonya studio ili agento kikega tonya video ne ili agento kikega petra Tashi na DJ Ale Kings bagachera no utafika mahali unataka kufika but ogo ote kwenda kuina utoka na kuina wainde kuma ondorimbo raro akuru ro waitere 19 no ruku no rubado kwenda kwethia no ruruga cheto la hizi ate Batashi mbuga Batashi dandu ba pana Tashi atesha tarombo 19 no tutete keria jau Ale Kings inkona kinyono ditambera kwa kudokini na kia kiongo yani na isote na to tamrata yakoro kana jogo tokamba kitoka ali kinyaro to to so to iba to moka idin tugengi na kai lakini mutakari kwamba kudurange kuririkanagia nombe kudokena na atio kerukira namba yetu SMS ira ni inya kibogo ithatu chire imwe yani 40321 omba kwitho gituro rintari kuna zaidi ukatigirwo komba kwitho ida ende na ombe kwitho ukuria mbio ukuria champion ta wa na Sizu murume ombe kwitho kimore kiuria na agatigira komba kwitho agichoka na Sizu kiri post yaku ya Facebook na kiri social ni internet no mbita kwitho gikagira ukomba kwitho kiri social media no mbita kwitho kire cheki uga uri na tour ya America US yes iko namna gani tour ya USA yo imweri jwe tantatu ngethange kinya step ya kwanza ngethange ndinge kinya Dallas ndio ndoto nenkere tupati najua kuna mtu anaandika kinya no thio kambithira no gendo kiria amuta ni beba pia gendo kiria mbira inyankira keifa manager kwa na shati classics imweraga no me oni je marizo jo jonde
akianga umbida mbiye Dallas kinya nyimbiye Dallas anga Lubex TX anga TL Texas na Texas nterange katinga ke shoira ke andalivi nterange kinya Texas tinga kinya tinga ka kinya ke akwa but ke shows ire che listi kutena Texas marito jojo ujangi nyankoria ke marito jeje imaka na anto baba to enjoy umbida yake Dallas ni non te Dallas mbona ke movie mbona ke ere jojo anga TX anga ambinga anga nende gwe TX nkomenya kuri antobo to control akire TX umbije California da Hollywood ina jana una ndera kefa baada ya show tukitoka huko ndo kefa atika Kimiru baada ya show tukimaliza tu show tafadhali huyu jamaa atuachie siku moja niende nikaone Hollywood mimi nataka kwenda huko tu so na ubangite ri womba kuthokithia US ndwimbo igana ubangite komba kuthoki performagira antu terira oni mbangite by mweri jwe tantatu imfaite kuthara ndena ndwimbo ingenya chena video kila rwimbo na video so far nigana wina chichiri na video mtotara rondo na dubai mtotara indwimbo ndetara rongo itadhaiji rongi na rongi imfaite kwa yani dhain kwenda kuikia teren gweta yani twende faida kula mero kuna talent either kwina ka collab bangita kurutha kagita kuno ntunde giru ya Lekings tukiaria gego ambira brother atari mbira brother nataka tufanye collab ananiomba sana huyu jamaa amekuwa ananiomba tufanye collab so ibungo goria ri either kwina collab bangita kurutha ka before then kana gutie collab yo igendo to shughulikira ingwetikia equipment to dirikiria ante faida kuga msanino but igendo to shughulikira na igendo kiyo yani igendo ki process ine ni ratu tutomenya kwa thaiji ende rwimbo rumbi deja kuita isingo te collab ene next thing wetikanga tukathia rwimbo ambao kwamba ruketha mbuga rwe collab na msanii Lekings nkuona aliuga bado Lekings anasema bado iko kitu anataka kuuliza andarikana rewa waliria mantu ja collab ndarikana there was a time ndena yare arera breakthrough ya thumba kuwa nawe yare breakthrough